Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва гостин е Дарко Трифуновиќ, експерт по тероризам и безбедност. Има контраверзни ставови. Во првиот дел од емисијата со него ќе разговараме на тема кој е рускиот Џорџ Сорос. Дарко Трифуновиќ, експерт за безбедност и тероризам. Сме снимале неколку интервјуа. И тоа во последно време го отварате прашањето на Русија, на руското влијание, на руската хибридна војна и го отварате прашањето на рускиот Сорос. Ние веќе 20 години говориме за американскиот Сорос или Сорос на Западот, кој ги прави тие хибридни војни тука на Балканот или невладени организации или шарени револуции. Можеме ли за почеток да дефинираме кој е рускиот Сорос? Možemo, naravno. Pre svega, hvala vam za mogućnost za još jedan intervju i zahvaljujem se naravno na korektnoj saradnji do sada. Mi smo ovdje imali čest slučaj da se govori o američkom uticaju koji je apsolutno vidljiv, tu je. Posebno posle raspada. Pa naravno, da pričamo o Đorđu Sorošu, o nekim nevladinim organizacijama. Naravno, to nije, i pazite, uopšte nije tajna. Otpor, 5. oktobar i tako je, apsolutno. I to je bilo vrlo transparentno. Mi smo to mogli da vidimo. Oni to nisu ni krili. Mogli ste dodete na web stranicu Američkog kongresa i da vidite da je novac dat za ove šarene te obojene revolucije, da je novac dat za Otpor, Canvas organizaciju koja je pravila džumbus upravo iz Srbije. Во Македонија ovo što se slučilo Zoran Zaev i tako. A ne, to ne. Ne, i tamo беше šarena revolucija. Ne, to pustite te priče. Ma, pustite te priče. To su priče nekih zlih jezika odavde. Pa nije baš tako. Pa nisam siguran. Ja sam vrlo pratio Makedoniju. Tije го признаваат тоа. Самите луѓе кои учествуваа во тоа. Pustite vi te priče iz medija i svega ostalog. U događaji Sobranja. И луѓето кои тоа го правили изминатите 3 или 4 години признаваат дека Сорос. Кој е тоа признава? Павле Бугоевски. A ko je on? Ma pustite te priče. Сега можеме ние да мижиме или да жмиреме, меѓутоа тоа се реалности. Možda pričamo jezikom činjenica. Pa ko je to bio? Pa nije valjda da je Živaljević u šarenoj revoluciji i u Sorošu, je li on tamo? Lazanski, pa ćete da kažete da je on u šarenoj revoluciji, on taj koji je pravio haos, izveštavao odande i nameštao sve na drugu stranu. Ja ne znam, vi možda znate iz vašeg Google-a. Вие сакате да кажете дека Србија го има направено тоа на 27 април во Македонскиот парламент. Дека тоа што се случи во Македонскиот парламент. Чекайте, ви знате за Игора Југа, оно кој ударио Зорана Заева, кој му je раскрварио главу, оnog što je došao sa majicom Hosa, pa vi znate odakle on došao u Makedoniju, koga je doveo, iz kakve je on grupe, jer ga Soroš doveo. Možemo da pričamo o tome, ako jeste, mi ćemo da pričamo o Sorošu. A vi ako znate, ja sam jako zainteresovan da čujem to. Кој го има донесено во Македонија? Pa ne, vi ste rekli... Јас ве најавив како експерт за безбедност и тероризам. Dobro. И велите дека има српска линија. Nije to srpska linija. Кој тоа го прави во Македонскиот парламент 27. Спомнавте Лазански, спомнавте Живалjević. To nije nikakva srpska linija, to je ruska linija ljudi koji su duboko u ruskim interesima, koji su zloupotrebili i građane Makedonije, i građane Srbije, i mnoge građane drugi, pa i Crne Gore i tako dalje, koji su svo vreme, godinama zapravo, pa nije valjda da su oni došli po nalogu predsjednika Vučića, neće biti. Oni su tamo otišli sami za sebe. Ali ja vam kažem, ja sam radio u Saveznoj vladi, bio sam specijalni savjetnik Saveznog ministra kada je formirana afera Pauk. I gle čuda, baš taj gospodin Živaljević, on je bio taj koji je napravio aferu Pauk. Аферата Пајак, или Паук, како ја викате вие, е афера за атентат на Слободан Милошевиć. Tako je, to je izmišljena afera. Da se udalje, ma kakav, Jugoslav Petrušić je tu samo bio čovek koji je zloupotrebljen. Jugoslav Petrušić je čovek iskrenih namera, patriota, koji je za potrebe Srbije u tom trenutku doneo NATO planove, a onda su ljudi koji su naplatili to od Miloševića, debelo, uzeli su $1 milion, o tome pričamo, oni su izmislili grupu Pauk da bi zapravo onemogućili Petrušića da dođe do Miloševića, jer on se na volšeban način pojavio na ovoj teritoriji. Oni su izmislili tada Binela, da je Binel zapravo, Binel nema veze sa NATO planovima, ko će tom čovjeku i da da NATO planove za intervenciju, nekom nižerazrednom službeniku francuske vojske. Međutim, kad se Jugoslav pojavio, automatski ta grupa, organizovana kriminalna grupa, ona je izmislila grupu Pauk, da ni u kom slučaju Jugoslav ne bi mogao da dođe do Miloševića da mu kaže da su ti njegovi uzeli $1 milion za planove NATO intervencije. Prema tome, jedan od tih ljudi... Goran Živaljević. Jeste. Jedan od tih ljudi koji je učestvovao u toj operaciji je bio on, ali jedan od ljudi u toj grupi Pauk je bio Igor Juk. Sad zamislite,
Oni imaju poznanstva i Igor Jug se pojavljuje u parlamentu sa pištoljem. Pa ko je pustio Igora Juga? Je ga pustio Soros? Amerikanci dođe sa pištoljem u vaš parlament. Vi rekovte, znate od kada ima dojdeno? Od kada ima dojdeno? Pa kako dakle došao je iz svojih prostora? Došao je iz Srbije i Hrvatske. Операцијата Пајак е операција од 1999 година. Суштината на таа операција дека француските обавештајни или француските тајни служби планирале одреден атентат врз Слободан Милошевиќ, или да бидам по-конкретен, одредени реслови на француските тајни служби планирале атентат врз Слободан Милошевиќ. Предпоставувате, обвинет беше тајниот агент на француските служби Југослав Петрушич. Тоа прашање го отвора Дарко Трифоновиќ, меѓутоа што за тоа може да каже или кажал во интервјуто во емисијата во Центар господинот Југослав Петрушич. 99 година пред 20 години. Ние што сме современици на тој период имаме чувство дека тоа се случило пред 100 години. Бидејќи толку интензивно и толку брзо се случува работите и процесите, што имаме чувство кога да сме ставени во некоја временска машина дека тоа траело многу подолго. Дека траело многу подолго. Чекај, нисмо Васко. Па веројатно сме ставени, знаете. Видите, јас за вас тогаш прв пат дознавам. 20 години помина таа операција Пајак. Па 20 година 20 години поминува таа операција Пајак. И вие немате се уште пресуда, предпоставам, читам нешто по српските медии. Па медии. неќе ли да ме пресуди док не заврши све? Па јас сум парадигма тих операција. Јас сум парадигма рушење Југославија. Али не. Тогаш е СР Југославија. Операција Паук или операција Пајак е ваше обвинување дека правите атентат врз Слободан Милошевиќ, нели? Така станувате познат на балканските простори. Тоа е точно пред 20 години. Има ли судски процес околу тоа? Не, не е завршен. Половину су ми поделили, друга половина трае и судија е прекинул. Јас прв пат за вас слушам 99 година и вела тој е човек кој ги работи албанските терористи, кој е инфилтриран, е агент на француски служби, меѓутоа многу знае. Ги има под контрола главните играчи на албанските структури на ОВК, на УЧК, на ОНА и така натаму. 99 година, кој е улогата на Југослав Петрушич? Па 99. godine, evo možete da vidite ovde, nalaze se satelitski telefoni lica koja su prisluškivana od strane nekih mojih ljudi, odnosno mene, i imali smo direktne informacije šta oni rade, na koji način, gde se nalaze i kako funkcionišu. Значи тие сателитски телефони на тие луѓе вие ги имате прислушкувано. Не само ја да их имам. И ваши пријатели. Има их и америчка војска, има и руска, има их и америчка страна, и руска, и енглеска, и француска, и немачка, и до најситних детаља знају где се кад ко налазио, šta je činio i šta su radili. I u isto vreme su sateliti to na zemlji snimali. Значи сите. Najsitnijih detalja. Znači, da li je to deo Kosova i Metohije, da li je to Srbije ili se radi o Makedoniji ili o svemu onome što se dešavalo, sve je praćeno. Znači, во секој момент, секоја секунда, svaki moment od početka do kraja je sniman na ovim teritorijama i praćen. Кој е на тој список? Може ли да го видиме? Evo, možete da vidite, radi se o Rustemu Mustafi, o Sokol Bašoti, o Haradinaju, radi se o Ademu Demaćiju, radi se o Hašimu Tačiju, o Besniku, o Rahman Buji, Rustem Beriša, Kadri Bejta, Sulejman Selimi, njihova direkcija politička, Bislim Zirapi, evo možete da vidite, i njihove brojeve telefona. Да, и нивните броеви на телефони. Ова 00871. To su satelitski telefoni koje ste dobijali od Engleske, Francuske, Nemačke, Amerike, šta ja znam, imalo je čak i sa Novog Zelanda. Горан Живаљевиќ, велите тој еден од луѓето во операцијата Пајак. И се спомна на 27 април, пред 2 години, во оно што се случува во Македонскиот парламент. Вели случајно бил тамо, прави селфи, за да може да се евидентира дека е на работна задача испратен од Српската амбасада. А ви верувате во тоа? Не, јас ве прашувам. Вие сте експерт по безбедност и тероризам. Нормално да не е случајно. Имате соработка со кинеска влада, имате соработка со израелска влада, сте биле во тука сојузната влада во поранешна Србија и Црна Гора, сте соработувале со Република Српска. Питање, дали е вама нормално, дали е био некој из израелски службе тамо у том тренутку? Беше ли? Па не. Дали е некој био из неке друге, ајде да кажеме немачки службе? Па не. Па откуд он таму? Кога е увео внутру? Имаше за француски. Ја спомням озбиљне земји, пустите Француски. Да, али дали е некој био ту и правио селфије? Дали е? И дали е некој од тих људи, ево, из тих неких служби, имао контакт са Игором Југом, кој е, видели сте шта е радио и кој му е био циљ? На крај Игор Југ е признал, чекајте. Па он je признал шта е радио, он je snimljen. Да. Па dakle mu pištolj u собрању? Ko mu je dao pištolj? Zašto je Zoran Zaev bio krvav i kakva je poruka trebalo da bude? Zašto je ne Albanac prebijen? I trebao je da bude ubijen, maltene. Gospodine Trifunović, тој Горан Живаљевиќ се враќа од Скопје,
srpskata vlada go vraća zašto? I go pravi sovjetnik na Aleksandar Vučić. To nije tačno. Period, da, beše nije sovjetnik. Tačno. Beše imenovan za sovjetnik na Aleksandar Vučić. Ne, nije, on je prebačen, to nije tačna informacija. Dakle, a prethodno beše zamjenik direktor na BIA. Ne, čekajte, vi imate pogrešne informacije. On kad se vratio odavde, nije on bio nikakav savjetnik Vučićev. On je prebačen u ambasadu, povučen je u BIA, izbačen je iz službe, posle toga i primljen u Ministarstvo spoljnih poslova, on je trenutno sa službom u Bosni. Nikakav on savjetnik predsjednika nije bio. Znači to što ga pravi u Makedoniji, sad je pravi u Bosna. Da. Po vaša ta logika. Tako je. Znači sledno to žarište bi trebalo da bude u Bosna. Pa Bosna je već žarište. Bosna nikad nije prestala da bude žarište. Otvorihme razgovor sa to ko je ruski od Soros i kako funkcionira ruski od Soros. Možemo li to da go razjasnime? Pa vi imate kod vas poprilično veliki broj ljudi koji su, vaši građani ćete da ih poznaju. Oni uvek govore o nacionalizmu, a ne mogu da dokažu poreklo novca. To je suštinska stvar. Na ovim prostorima pojavio se taj Malofejev, Konstantin Malofejev. Mi ga zovemo od milošte, kako hoćete, Putinov Soroš, jer prosto čovjek je došao i krenuo da finansira različite stvari i zadnja stvar koja je urađena preko određenih mafijaških kanala u Republika Srpska, bondovi, pazite, vlade Republike Srpske su prodati preko bečke berze, gdje su bili Guzenbauer, Strahe i ostali, svi ljudi vezani za rusku službu, jer glavni čovjek ruske službe na ovim prostorima je Alfred Guzenbauer. To ne kažem ja, to kažu NATO eksperti, jer nedavno sam bio u Zagrebu, na Zagreb Security forumu, gdje nam je prikazano na forumu, prikazana nam je čitava ruska mreža u Evropi. I na toj karti video se jedan iz NATO centra iz Rige gospodin, prikazuje čitavu jednu šemu, gdje se vidi Alfred Guzenbauer, da mu je desna ruka u Hrvatskoj Ivica Todorić, leva ruka u Srbiji Mlađan Dinkić i njegova mreža i naravno Makedoniji i vaši odbegli bivši predsjednici, šefovi službe i tako dalje. Prema tome, to je bilo vrlo jasno i vidljivo i vidite kako se događaji dešavaju zapravo. Da je prvo uhapšen u Hrvatskoj Todorić, u čemu je uhapšen? Uhapšen je u operaciji pranja novca, Agrokor i Sberbanka, 3,5 milijarde su trebali da operu. 3,5 milijarde, vidite? Da, 3,5 milijarde eura. To je trebalo da bude utrošeno za operacije na Balkanu. Preko ta Sberbanka, всъщност, pola Hrvatska, kad dođeš operacija na Rusite. Pa naravno, pa to jeste bila suština. Мотивот да направиме емисија која е руски од Джордж Сорос ни беше даден од претходните две емисии, од интервјуто со господина Велимир Абрамович. Тој всушност го анализираше моделот на делување на руските тајни служби. Па ако руските тајни служби така делуваат, така добро делуваат посебно на Балканскиот полуостров, тогаш ако има американски или западен Джордж Сорос, логично е да има и руски Джордж Сорос. И затоа го отворивме тоа прашање. Значи мотивот го добивме од таа емисија со господинот Абрамович. Да го поставиме прашањето кој е рускиот Джордж Сорос? Бидејќи не сте биле член на комунистичка партија. А да. Вие не сте можеле да бидете функционер ни во новото време, бидејќи како што ние сега гледаме, децата на комунизмот, во службите, во политиката, во јавниот и општествениот живот, само го смени адресот, ја смени страната. Од големи комунисти, од големи руси, стана големи американци и продолжија да владеат на просторот на паранешна Југославија. Ви имате на теза дека се клучни тајкуните, или се клучни големи олигарси. И ако ја следиме трагата на тајкуните на големите олигарси, ние ќе можеме да видиме како службите владеат со поранешните југословенски републики. 1943. godine je Tito pisao Beriji i Staljinu pismo u kome ih je zamolio da pošalju stručnjake, tada NKVD-a, da formira novu obaveštajnu službu, jer je stara obaveštajna služba bila iz Kraljevine Jugoslavije, ona je praktično propala u toku rata i onda su došli stručnjaci i postoji film koji sam ja gledao u filmskim novostima, gdje ruski stručnjaci sede sada sa našim rukovodstvom. Tu je bio je Tito, koji je predstavljao praktično i deo ruske vojne obaveštajne službe. Zatim je bio Ranković, koji je bio američki čovek, pa zatim je bio Krcun, koji je bio engleski čovek, i Kardelj, koji je bio ruski čovek, ali ne vojna, nego civilna KGB. I tako je formirana OZNA, odnosno Odelenje za zaštitu naroda, koje je bilo iznad vojnog i civilnog sektora. Како кровно, значи. Krovno, on je bila krovna. Значи кровна конструкција. Da, to je još za vreme rata. Значи ОЗНА, КОС
i UDBA, znači tako, krovna ovo je tako, UDBA civilna, KOS KOS vojni, vojna, a OZNA je iz krovna OZNE, tako, da, i to je ta krovna tako stara konstrukcija. OZNA koja je ostala do danas i posljednji režim, da kažem, koji je kreirala stara OZNA je ovaj sadašnji srpski režim na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić. Ovdje 3,5 milijarde evra koji spomnuvate. Ivica Todorić, Sberbanka. Velite to trebalo da biti iskoristeno ili tije pari trebalo da biti iskoristeni? Za ruske operacije na Balkanu. 3,5 milijarde evra. Da. To se mnogo pari. Pa šta mislite, koliko je para utrošeno za Crnu Goru? Vi znate da su oni kupovali tamo, da su milijarde skuckali, čiji para? Tamo beše i Deripaska, se Da, kupova ali Kuki, Kacijendi na sećate se Crnogorskog. koliko su oni para oprali kroz Crnu Goru? Pa što nisu oprali kroz Srbiju? Što nisu nama digli standard ovde? Ili vama dole? Što nisu kupovali u Skoplju, u Bitolju, negde, ulagali neke fabrike u nešto pa da se taj interes vidi, nego su išli sve kroz neke polumafijaške, poludivlje operacije sa ciljem. Oni imaju ljudi, nije ovde, da malo pojasnim, nije ovde u pitanju Rusija. Rusija radi legitimnu stvar. Ona vodi hibridni rat preko Makedonije, ne može više, sa Makedonijom je gotovo, to je gotova priča, a vodila je hibridni rat preko Makedonije, Crne Gore i Srbije, znači za ostvarenje svojih ciljeva. Ta priča je gotova. Kako je vodila? Tek sad je raširila mrežu takozvanih nevladinih organizacija. Apsolutno kontrolišu tu mrežu navijača. Veze između Vladimira Putina, pazite, i albanskih terorista su veće nego što svi vi ovdje mislite na Balkanu. Zašto? 80. godine, dok smo živjeli zajedno u jednoj državi, naša Savezna služba državne bezbednosti, gdje su i Makedonci učestvovali i svi ostali, piše izveštaj da su Albanci na Kosovu formirali organizaciju lenjinističko-staljinističku sa odvajanjem Kosova dela teritorije. Tu organizaciju podržavala je Albanija, tadašnja Albanija Envera Hodže i Štazi istočne Nemačke. Šta mislite, 80. godina ko je rukovodio Štazijem u istočnoj Nemačkoj? Pa da nije možda gospodin Putin. Razumete? Ima i slike Albanaca sa sve naočarima, ko Moše Pijade. Pazite, lenjinističko-staljinistička organizacija. Pa ne deluje mi da je to Soros finansirao, nego neko drugi, jel tako? I na kraju imate Severni tok 2, to je ono što vaši građani treba da znaju. Pa Severni tok 2 je projekat kome se oštro protivi Amerika, jel tako? Međutim, glavni finansijeri Severnog toka 2 su Francuska, Nemačka, Rusija i firma OMV Bedžeta Pacolija. Pa neko misli naivno ovdje u Beogradu da će Rusija, Nemačka i Francuska zastupati srpske interese kada je OMV sa 980 miliona, skoro milijardom, partner u Severnom toku 2. Zamislite kakvi to iluzionisti mogu da budu, jer novac je jasan, trag novca. Rekli ste da sam stručnjak za bezbednost i protiv terorizam, pa vi ako hoćete da prekinete terorizam ili bilo šta, ugasite tragove novca. Zato Albanci imaju uporište. Darko Trifunović, zajedno с Оđevat Галjašević i с Домагoj Маргетич го работеа или го истражува работењето на Хипе Алпе банката. Всушност тоа е банката која завршува политичката кариера на поранешот хрватски премиер Иво Санадар. На таа тема со Домагoj Маргетич 1 до 2 минути. Тие реслови на тајните служби, на УДБА, на КОС, постојат на просторот на поранешна Југославија. Ги има секаде. Меѓутоа, конфликтот на тие служби ми се чини дека е најинтензивен на територијата на Хрватска. И кога отстрана ги гледам работите, мислам дека овде во срцевината на спорот и на овие, ајде да речеме, турбуленции драматични во хрватската политичка сцена и на јавната сцена, всушност се конфликт кој позади завесите се случува помеѓу тие остатоци или реслови на хрватските тајни служби кои се наследнички на УДБА. Točno. Zašto? Jer ostaci tajnih službi iz bivše Jugoslavije su nakon 90-ih zapravo kontrolirali jedan veliki dio financijskih sredstava kojima su raspolagali prije promjena. Nastavili su kontrolirati određene poslove, i naftne poslove, i bankarske poslove, i recimo postoje dokumenti koji ukazuju na to da su ostaci tajnih službi kontrolirali financijske tokove preko tajnih računa, recimo u Zagrebačkoj banci, Privrednoj banci Zagreb, da su kontrolirali međunarodnu trgovinu naftom, što je nesporno, postoji dovoljno dokumenata koji to dokazuju, preko INE. Vanja Špiljak i dan danas kontrolira nekoliko firmi u Švicarskoj koje zapravo svi smatraju ogrankom tih ostataka tajnih službi, odnosno da su oni preko Vanje Špiljka odrađivali neke međunarodne poslove u trgovini naftom i pranje novca. To je sinut
na poranešniот komunistički hrvatski lider Mika Špiljak. Povezan so Vanja Špiljak i Miša Broz, ako ne se lažem. To je ta grupa sinotna Josip Broz. Tako je. Međutim, ono što je zapravo bitnije, povezan sa Vanjom Špiljkom je Franjo Gregurić, nekadašnji ratni predsjednik vlade Hrvatske iz 90-ih i cijeli taj, ono što danas nazivamo Gregurićevim klanom, koji seže i do današnjeg potpredsjednika vlade i predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. To je, dakle, bivši premijeri Zlatko Mateša, Nikica Valentić, Franjo Gregurić, bivši ministar gospodarstva Davor Štern. Znači cijela jedna ekipa. Tako je, cijela ta ekipa i sukob ostataka bivših tajnih službi bivše Jugoslavije je zapravo oko financijskog interesa. Ko će u buduće kontrolirati te poslove? Nije tajna da je INA imala tajna, nije se za njih javno znalo, nisu se vodila u bilancama poduzeća, naftna polja u Angoli, u nekim drugim državama, iz kojih su prihode crpili upravo pripadnici te bivše paraobavještajne elite. Ko je Alfred Guzenberg? Gospomnal te dva pati. Jedan od Nizbjega razgovorot, ako može svrati me. To je čovjek koji je blisko vezan za Mlađana Dinkića, zapravo za Martina Šlafa. To je ekipa koja je opljačkala Srbiju, koja je radila da razbije Beo banku, ekipa koja je vezana za Hypo Alpe Adria banku, ekipa koja je otela Hotel Jugoslaviju na prevaru. Znači oni su svo vrijeme imali ovdje uporište u tom, da kažem, ruskom klanu Mlađana Dinkića, majora KGB-a Mirjane Marković. Vidjeli ste da je umrla u Moskvi, da je bila u KGB bolnici, da je sahranjena po njihovom protokolu. Znači ona je imala samo srpsko ime i prezime. Može mi li za našite gledači, za makedonski, to objasnime, Mlađan Dinkić je poranešen guverner na Narodna banka na Srbije ili togaš na Srbije i Crna Gora i ministar za financije u nekoliko srpske vlade. Upravo ta mreža proizvodi, ruska mreža, proizvodi centralu u Beču, u Hrvatskoj i u Srbiji. Znači centar je Vijena. Centar je Beč, tako je. I dan danas. Zato su, vidjeli ste kako je prošlo. Zato padna vlada. Pa naravno, to je čišćenje, zato što su Amerikanci pokrenuli inicijativu 3 mora. 3 mora, to su znači Baltičke republike, to je Severno more, Baltičko more zapravo, Crno more i Jadransko more. To su pribaltičke države, Poljska, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i posmatrači u inicijativi 3 mora su Albanija i Crna Gora. I tako su i krenuli. Prvo su izbacili Hrvatsku iz cipela, prvo su otkazali avione F-16 Barak. Izrael je teo da proda avione Hrvatskoj, iako je zemlja u NATO-u, ali oni sa Hrvatskom ne znaju šta će. Hrvatska je postala najveći problem Evrope i NATO-a. Da imaše najava pred 2 godine da Hrvatska ih kupuje F-16 avioni. A ništa od toga, to je otkazano zbog te velike... Dika preko Izrael, da. Pa, pazite, Ivu Sanadera hapse zato što je sistem S-300 prodao Iranu, a taj sistem S-300 je 93. na 4. Rusija poslala Hrvatima, pazite. Oni su njihova braća. Ne mi, ne Srbi, ne vi. Vo vremena vojnata. Pa naravno, u sred rata njima Hrvatska šalje i onda izađe Lazanski. Izađe Lazanski, brutalno čovjek laže kao to je u delovima. Čovjek laže vlasti u Srbiji, kaže... Sve stan ambasador na Srbije. Pa pustite vi to, pa tamo mu je mesto. Ali pazite, vojni stručnjak, analitičar, izađe i kaže vam, znate, Rusija je poslala kontejnere, a ne i rakete. I ljudi neki čak i poveruju. To je kao, čekajte da završim, kad bi neko vama rekao, poslao mi je neko čaure, znate. Metak ima čauru i ima zrno. Niko vam ne prodaje čauru. Ako vam neko nešto proda vam čaur, metak, to je čaura i zrno. Znači, kompletni sistemi S-300 su stigli u Hrvatsku. Zbog tih sistema S-300 mi nismo mogli da branimo onih 250.000 raseljenih Srba i da pošaljemo naše MiG-ove 29, tada kojih je bilo malo više nego danas. I izazvan je najveći pogrom, najveće etničko čišćenje u istoriji Evrope. 250.000 ljudi je etnički očišćeno iz Hrvatske, a onda su ti ljudi koji su nas uvjeravali ovdje prikazani za neke heroje, mistifikovali su te stvari i onda kad ih neko razobliči, onda mu daje epitet, ne znam, NATO plaćanje. Sećavate na ovaj intervju so Blaž Zgaga?
Тој е истражувач од Република Словенија, интервјуто го објавивме лани во месец мај. Всушност во тој интервју господинот Жгага кажува дека во текот на војната 91-95 година на просторот на поранешна екс-Југославија или на поранешна СФР Југославија, всушност руските техујни олигарси или руските тајни служби им продавале оружје на хрватите и на словенците. Видите, русите кои се сметат за братски народ на србите, србите кои се сметат за мали руси на Балканот, всушност биле напаѓани со помош на руско оружје, кои руските тајни служби им го давале на словенците и на хрватите. Афера со оружје, која настанува на оној период на распад на СФР Југославија, беше тешка 1 милиарда марки. Најмање. Сасвим е сигурно да то не е била само словенска операција, него е то била сложена логистичка операција многих земјалја и НАТО е сигурно све знао, jer како е могуќе да више деценија бродова пуних оружја иде кроз Отрантска врата. Да. 4000 тони оружје. 20 танкери со оружје. Првата транша се калашникови кои од пристаништето во Варна, Бугарија, доаѓаат во Копер. Да. НАТО дава согласност, Америка дава согласност, Обединетите нации дава согласност, КГБ во времето на Јелцин го продава оружјето. И Мосад. Израел. Израел е една од главни држава која е подржавала Словенија не само со оружјем, него и со логистиком обвештајно. Освен пушките Калашников, има пушки САРС, кои преку Израел и Сингапур доаѓаат. Да. Како компјутерска опрема, како санитарна стока. Свето. Значи, тие се толку инвентивни, господине Згага, што точно знаат како да ја спакуваат зелката, како да ја пласират и како да ги скријат трагите. Функционира ли тоа уште? Како да кажем, обавештајно и сигурности службама, тоа су често врло интелигентни људи и кои имају доступ до свих информација, имају снагу која е изнад закона и увиек кад су у питању стратешки ствари, увиек се ради на дужи рок, така да све су прерачунали, све су испланирали и овде око трговиње оружјем, како да кажем, у трилогија открили смо да еден од највеćih извора оружја за хрватску војску била е Русија. Русија? Да, Русија, најмање 8 бродова, последни брод су американци, заправо француско-италијанска фрегата, две фрегате се зауставили, била е една велика афера, jer je bilo 150 kontejnera, nešto tako. Pronašli smo onda i račun, ta pošiljka bila vrijedna oko $22 milijuna. To je bilo, Vladimir Zagorac bio zadužen za to. Ali ukupno je bilo 8 brodova, 12.000 tona streljiva i oružja. Rusko, namijenjeno za hrvatsku vojsku i iza toga stala je mafija iz Odese, ukrajinska mafija. Ukrajinska to od Odesa. Da, i onda bilo je i suđenje u Italiji oko tog slučaja gdje se pokazalo da su bili umiješani vodeći obavještajci i političari iz Ukrajine, a tada svi su bili u KGB-u i pošiljke su imale, kako da kažem, počele, dobile su teret oružje u luki Oktjabrsk ili Nikolajev. To je jedan grad usred Ukrajine gdje je reka Buh i gdje je bila uvijek specijalno pristanišće za vojne namjene ruske vojske, odakle su islali, na primjer, rakete kad je bila kubanska kriza ili svugdje, tako da. Трифонович, сега те кажете дека всушност преку хрватите и албанците русите ја растура поранешна СФР Југославија? Pre svega preko Hrvatske i Srbije, ne Albanije. Значи првенствено преку хрватите. I Srbije podjednako. Така? Tako je. Srpsko-hrvatska ruska mreža. Pa vi znate kako počinje rat? Дека русите и хрватите секојаш имаат многу поголема близкост. A kakav je to američki čovjek Slobodan Milošević? Kakav je to američki čovjek Stipo Mesić? A vi znate ko je rođeni stric Stipe Mesića? Pa Marko Mesić.
ustaški komandant, komandovao je ustaškom bojnom, onaj koji je napravio 27. mart u Beogradu 1941. godine, odlazi po nalogu Staljina je napravio 27. mart, a ne kako lažu, sramno lažu po Beogradu kao britanska služba. Da, oni Britanci bi napravili da je Hitler krenuo ka njima, ali pošto je Hitler krenuo ka Rusiji i Staljinu, Staljin diže svog agenta Marka Mesića u sred Beograda, on pravi 27. mart sa još određenim ljudima, beži za Hrvatsku, postaje komandant vražije bojne, ona koja je pobila najviše Srba i 43. godine vražiju bojnu on predaje Staljinu, čak nisu ni petokrake stavili nego kokarde na ustaške uniforme, da bi kao jugoslovenska brigada Crvene armije 44. ušla kod Dimitrovgrada, pobila 100.000 Srba, silovali žene po Srbiji, odatle oni izveštaji o ruskom silovanju žena, to su oni, to su ustaše koje nam je Staljin, Rusi, to su nam oni poslali ustaše ovde, kao pripadnike te brigade Crvene armije, sa zadatkom da formiraju CK Hrvatske i CK Srbije kao dva najznačajnija naroda. I u tome uspevaju. Međutim, Tito kad je video o čemu se radi, da mu ode glava tu, onda ide ona rezolucija protiv Inforbiroa, ide kontra i vidjet ćete narednih 40 godina Rusija je slala, bar 5 puta su pokušali da ubiju Tita i svi napadi na predsjednika Tita u tom trenutku išli su od strane Rusije, Staljina i raznih ruskih službi da ubiju Tita. I tu imate muzej vojne bezbednosti u sred Beograda, o tome se i govori najviše. Rusija i zemlje istočne, i službe istočnih zemalja, ali nemojte da se zavaravamo. Kad se kaže NATO, pa pre svega se misli na Ameriku. Kad se kaže SSR, pa ne misli se na Kazahstan, nego se misli na Kremlj. Можем ли да осликаме улогата на Тито? Да. Говорихме за руси, за кинези, за британци, за американци. Го спомнавме Тито како она четврка која прави озна или кровна конструкција. Рековте дека Тито е дел, крак на руските служби. Jest. Рековте дека Тито е вториот човек после Нехру во Неврзаните. Da. Подосна или приклучен. Постојано се говореше дека британците стојат за тоа движење на врзаните, вие сега прв пат ја занесувате тезата, британци, знаете како британци? Парадигмата дека тоа се можеби русите. Можеме ли улогата на Тито да ја дефинираме? Да, навистина не е 25 мај, обично за 25 мај даваме емисии за Тито, некој ден после 25 мај, можете ли таа линија да ја изнесете? Тито е, знаете како, 919. je stvorena Kominterna. Znači, pre nego što je formirana Jugoslavija. I Kominterna je odmah bila protiv, već se govorilo o formiranju kraljevina, odnosno Jugoslavije, Kominterna je odmah bila protiv Jugoslavije. Rekli da su Srbi hegemon, narod hegemon. Lenin je rekao konkretno da bi se sprovela, to su Leninove reči, da bi se sprovela revolucija na Balkanu, mora se slomiti kičma Srbima. A znate što je Staljin rekao 1940. Ovo citiram. Rekao je sljedeće. Srpski narod na Balkanu je nosilac kulačkih tradicija, ali bogati seljaci, oni ne mogu biti za komunizam, bogati seljaci. A hrvatski narod je nosilac revolucionarnih tradicija. I to je prevagnulo, onda je Tito došao u toj drugoj fazi. Zato cijelo vreme procesот на растурање на Југославија преку усташите и преку албанската имиграција го прават русите. И вие кои ги гледате овие представници на албанската имиграција, гледате дека најмалку 2 пати годишно они имаат или од Брисел или од Швајцарија авионски карти до Москва. Pa radi se preko. Ali je centar tu za odlučivanje nije u Moskvi, nego tu se sastaju ovi, kako da dogovore operativno, ali sam ovaj centar je difuzan. Oni se sastaju nekim ostrvima i to, a onda iz Amerike idu u vezi financije, u vezi vojske, to idu instrukcije u Rusiju iz Amerike. Значи, врз база на тие анализи на Ленин и на Сталин, Тито доаѓа на чело на комунистичката партија и на чело на Југославија? Da, kako da ne, da pripremi u stvari moment kada će Jugoslavija da se raspadne. Praktično je NATO pakt izvršio ono što su Kominterna i partijski kongres u Drezdenu 1928. dali kao nalog, a to je da je Jugoslavija tamnica naroda, da je to mala Austro-Ugarska i da to mora da se rastavi. I to vidite danas da je ta ista instrukcija važi i za Bosnu. Jer Bosna je ostatak Jugoslavije. Pa da, to mora do kraja. Da, Amerika je protiv toga, ali to su ovi niži američki politički krugovi. Oni najdublji su za raspad Bosne i zato Englezi daju instrukciju svom agentu Dodigu da on radi na raspadu Bosne i nikomu ništa ne može zato što je to linija svetske vlade.
Пред повеќе од 4 години имавме интервју со Дејан Лучич. Со него разгаравме на тема кој е лажниот Џорџ Сорос или кој всушност е Џорџ Сорос. Тој интервју може да го најдете на YouTube. Има повеќе од 100.000 прегледи. Само 2 минути од тој интервју во оваа емисија. После тој интервју ми беше забранета емисијата на една национална телевизија. Добро, господине Лучич, кој е всушност Џорџ Сорос? Во последните 20 години се јавува во југоисточна Европа или во државите кои настанат после падањето на железната завеса или тие поранешни комунистички држави и всушност преку неговите невладини организации на некој начин владее со целиот овој регион, помалку успешно или повеќе успешно во разни временски периоди, меѓутоа се уште е многу моќен. Кој е де факто Џорџ Сорос, бидејќи има многу контраверзии околу неговото име? Прво да дефинишемо кој е Џорџ Сорос. Џорџ Сорос уопште се не презива Шорош, него се презива Шварц. Значи црн, он е Хазар. Или mađarski jevrin, što je netačno u stvari. On je bio saradnik okupatора. Učestvuje u popisu imovine i otimanju imovine mađarskih Hazara ili Jevreja. Artur Kessler je napisao knjigu 13. pleme i razotkrio da Jevreji Aškenazi u stvari nisu Jevreji, nego su Hazari koji su u 8. ili 850. godine, znači 9. veku, primili jevrejsku veru. Taj Švarc je sada desna ruka Jakovu Rothschildu, glavnom vidljivom gospodaru sveta. Dobro, što je Џорџ Сорос? Џорџ Сорос je njegova desna ruka. Znači, Џорџ Сорос je njegova desna ruka, ispod toga je bio Boris Berezovski, pa su onda bili neki drugi. Za svaku državu je zadužen po neko. I cilj svakog od tih produženih ruka Đorđa Soroša je rastakanje nacionalnih država, uništavanje školstva, uništavanje zdravstva i uništavanje vojske države gde funkcioniše Đorđ Soroš. Kod nas u Srbiju Đorđa Soroša je dovela Mira Marković, žena Slobodana Miloševića. A on je potpomogao i organizovao zajedno sa CIA-om i MI6 preko Budimpešte prevrat u Srbiji. 5. oktobra 2000. godine Srbija nije oslobođena Miloševića. Ona je oslobođena od same sebe. Od 2000. godine mi se nalazimo pod blagom, finom, ali vrlo jasnom, transparentnom okupacijom. Mlađan Dinkić сега е директор на Сбербанка во Србија. Jedan od glavnih ljudi Sberbanke. Значи човекот кој се сметаше за амерички човек. А какав црни амерички човек? Како еден од главните играчи на отпор и на рушење на Слободан Милошевиќ. Како функционираат тие врски, знаете? Знаете ви како су срушили Милошевиća, zbog čega? Да. Pa zbog kiparskih para su ga najviše rušili, nisu znali kako da se podele, tražili su šansu. Amerikanci su tada u tom trenutku imali nameru da ga sruše, ali su proruski igrači ovde imali nameru da se obogate, da dođu do tih para i da prikažu svoje rušenje Miloševića kao kontru faktički da oni treba da zauzmu pre Amerikanaca deo Srbije. I Amerikanci nisu imali nikakvu šansu. Jer vi pogledajte ko su političari nakon rušenja Miloševića. Vojislav Koštunica, pa on je glavni zagovornik saradnje sa Rusijom, jel tako? Mlađan Dinkić, pa glavni ruski čovek ovde. Boris Tadić, on im potpisao Južni tok. И ја продаде нафтената индустрија. Па да. И дозволи Газпром да влезе. Па да. И како и да стане главен спонзор на Црвена звезда. Па наравно. И evo, sad pričamo potpuno, što kažu onako, bez emocija. Ta prikazna za kiparskite pari, točna li je ta prikazna? Kako nije? Pa Velimir Ilić je svedočio o tome nekoliko puta. Velimir, poranešni ministar za transport. Tako je, Velimir Ilić je čovek koji je svedočio, bio je u tome. Pa oni su sve ubili ljude koji su bili vezani za to. Vuka Obradovića, generala, znate šta se desilo Vuku Obradoviću? Pa Velimir Ilića, udarali su ga štanglom u glavu da mu nije bilo kuma Srđana Adžemovića, ubili bi ga. Da ga dan danas Adžemović ne brani, ne bi on bio živ. Svi koji su zatim bivši ministar pravde Batić, on nije živ. Znači, svi koji su imali veze s tim. Borka Vučić udira kola na pešački premin. Pa ona je poseban zlikovac. Bankarot na Slobodan Milošević. Ona je poseban zlikovac. Ona je znala da pljačka srpski narod. Gospodin Trifunović, 3,5 milijardi marki, germanske marke. Толку пари се префрлени на кипарските банки. Више, па стигна 6-7 милијарди. 6-7 милијарди. Па да. Каде завршуваат тие пари? Sa Kipra, naravno, tamo ih je našao Mlađan Dinkić, prebacuju se u Hypo Alpe Adria banku. Tu se pred licem Evrope vrši najveće pranje para. Oni taj novac prebacuju u Emirate, a iz Emirata evo dolaze kao neke investicije Emirata, pa Beograd, pa to su budalaštine. Pa zamislite, ajde pričamo otvoreno, vrlo. Da Emirati, muslimanska zemlja, ulažu u Beograd, a ne ulažu u Sarajevo. Oni imaju toliko muslimanskih zemalja, pa su sad našli u Beogradu, ulažu Emirati. Pa tamo su našli ovi naši, to su naše pare, zato su zbrda... Se zavrte pare. Pa da, tako je, zato su zbrda s dola i gradili.
И повторно Дејан Лучич, овој пат за Борка Вучич, жената која беше креатор на то офшор банкарско чудо на Кипар, кај што завршија повеќе од 6-7 милиарди германски марки. Како преку Кипар, не само србите, туку претежно и русите го градеа своето бизнис царство надвор од Советскиот сојуз и како со тие пари се купува предпријатија, се влагаше во процес на приватизација и се правеа бизнес империи. Тоа е чудно, например, Слободан Милошевич, некаде до 80-те години, човек кој може со помош на Борка Вучич, а Борка Вучич нели е главниот банкар кој го прави тоа офшор банкарско чудо на Кипар, кој денес го користат русите, ги перат своите пари или најголемите пари ги чудат токму во тие кипарски банки. Значи тој Слободан Милошевич во текот на 80-те години на минатиот век може кога сака да пие кафе со Рокфелер, а на крај да заврши својата кариера со бомбардирање на Америка на Белград. Како е тоа можно во 15 години? Како се завршило убиством Борке Вучич, кој бил пријателица Девида Рокфелера. Своевремено ми се жале Борка Вучич да su prisluškivali i ja sam rekao, pozovite svoga prijatelja Davida Rockefelera i kad se uvere da imate direktnu komunikaciju sa njim, prestaće da vas maltretiraju. Tako je bilo. Znači Borka Vучич možeš na direktna telefonska linija da ga ima Rockefeller? Da, i onda su prestali da je prisluškuju i poslušaju moj savjet, ali kasnije su je likvidirali automobilskoj nesreću i u Srbiji se čak i zna ko stoji iza toga. A na pitanje ko stoji iza njega, to znači odgovor je uvijek isti, onaj koji je imao korist od njene likvidacije, onaj koji je preuzeo kontrolu novca u Srbiji posle Borke Vучич je imao interes da ona ne otkrije gde se nalazi ukraden novac sa Kipra i koji je išao prema Rusiji i išao u raznim pravcima. Prema tome, jednog dana kad budete čuli da taj koji je ubio Borku Vучич odgovara, onda će znati da je Srbija oslobođena. Да се вратиме на Малофеев. Почнавме, Малофеев е еден од главните руски играчи или руски Сорос. Tako je. Šta radi? Da. Kako funkcionira? Funkcioniše, on finansira, naravno to ne možete da uđete u trag, finansije idu tako što oni zovu različite predstavnike. Znači postoji ovako, mreža nevladinih nekih organizacija, mreža medija, fizičkih medija, štampanih i tako dalje, mreža ljudi na društvenim mrežama i novo nastalih takozvanih nevladinih tih organizacija koje su aktivne na društvenim mrežama. Oni svi funkcionišu na internet i tako dalje. Oni su svi zaduženi da okrenu, to je taj psihološki rat. Mi ga zovemo hibridni rat ili specijalni rat koji je usmeren na psihološko-propagandna dejstva protiv civilnog stanovništva, jer oni ne žele da investiraju, da ulože u fabriku, da prave puteve, da ovo ono. Ne, oni žele jeftinim načinom da okrenu svest ljudi, što je možda mnogo lakše i mnogo manje. Psihološki da psihološki da okrenu, da sve ono što je zapad satanizuju i da ostave ljudima da jedina mogućnost Rusija, pa onda imate najveće eksponente, pazite, ruske politike su možda i najbogatiji ljudi Makedonije. Da ne pominjem ljudi iz nekih srpskih partija koji su predstavnici Gazproma, čije su ćerke rade u fondu Gorčakov, to je fond Gorčakov, inače fond Ruske federacije, i taj fond Gorčakov naravno šta radi? Pa sasvim logično i legitimno finansira ruske operacije na ovim prostorima, u tim ruskim operacijama pomažu im ti ljudi. Sad pazite, vrhunac perverzije. Fond od Gorčakov postoji institucionalno? Kako ne? To je zvaničan fond ruske vlade. Зашто знаете, ние 20 години говориме за фондот Сорос. И ние не велиме дека тоа не постои. Викна во емисија за да ја слушнеме и другата страна, нели? Бидејќи како постои Сорос на едната страна, мора да постои Сорос на другата страна. Тоа била суштината на студената војна. Тие имале војска, овие имале војска. Тие имале операција, имате операции. Лепо сте за тоа прикажали. Апсолутно. Управо тоа. Mi to radimo, moje kolege i ja, kada želimo da prikažemo... Gorčakov, možete li da objasnite? Samo da završimo što ste počeli. To je jako interesantno. Vi, bez emocija pričamo. Niko ovde ne stavlja Rusiju na stup strama, niti Ameriku i tako dalje. Kako smo govorili za Soros pre 10 godina, govorim i sada... Imate jedan okvir koji se zove država Makedonija, država Srbija. Svaki bezbednjak, učeni bezbednjak, koji zna da je bezbednost nauka, reći vam sledeću stvar. Da, na određenu teritoriju vi školski stavljate vektore interesa. Znači imate ovde Ameriku, Evropsku uniju, određene zemlje Evropske unije, Kinu, Rusiju, zemlje u okruženju. I projektujete njihove vektore interesa, a kroz vektore interesa filtrirate vladine organizacije, nevladine organizacije, pojedince od uticaja, medije, socijalne grupe, ovakve, onakve i tako dalje, manjinske grupe, znači sve to kroz taj vektor interesa finansirate, podvučete crtu i stavite koji je krajnji cilj.
Vrlo jednostavno. Kada provučete kroz taj vektor interesa Rusiju, vidjet ćete njihove ljude, njihove interese i njihov krajnji cilj je da otrgnu Makedoniju, da ne postane zemlja NATO, da ne postane zemlja Europske unije i u najboljem slučaju da postane neka ruska baza kao Srbija ili već ta, odakle će se širiti ruski interes sa uperenim raketama, zapravo da se pravi neka vrsta ruske Kube u srcu Evrope. To je isto i za Srbiju. To je njihov interes. S druge strane imate Ameriku, Evropsku uniju, interes je da postanete zemlja NATO, da postanete zemlja Evropske unije i to je njihov zadnji cilj. Ide izleze to drusko dobljanje. Pa sad gledajte, svakom normalnom čoveku, vraćamo se stalno normalno, racionalno, da postanete Kuba u srcu Evrope ili da postanete zemlja NATO i članica Evropske unije. Znate, niko na svetu nije prosperirao ako nije trgovao sa Zapadom. Srbije su najbolji dani bili kad je trgovala za vreme Miloša Obrenovića i drugih, za vreme i Tita, dok je Tito bio, dok smo bili glavni partner Zapada. Rusija nigde nije donela dobrog. Meni je žao to što kažem, ali ne postoji zemlja na svetu gde je Rusija donela dobro. Dva, ne postoji zemlja na svetu koju je Rusija zaštitila. Znate, gospodine Trifunović, nivo Libije ne donesu Amerikanci to dobro. Ne donesu nivo Sirija. Znate šta je bilo, uzeli ste pogrešan primjer. Ne donesu nivo Jugoslavije, ne donesu nivo na balkanski te prostori, ne donesu nivo Vijetnam, ne donesu nivo Koreja. A sve ste uzeli pogrešne primjere. Pa dobro, evo, možemo uše 2 dana da nabraju. Znači, možemo uše 2 dana da nabraju. Ne donesu ni Amerikanci te dobri primjeri bilo kada na svetu. Nisu napravili zapadnu Evropu, nisu napravili Japan. Vi, na primjer, ne prihvatite ništa od Amerikanci, tu uslovno rečeno. Vi ako Srbi, ne prihvatite ništa od Amerikancite. Nijako Makedonci prihvatite sve što ni kaže. I što se sluči? Go smijenih mi imeto, go smijenih mi identitetot, ja prodavam istorijeta, 1/3 na Makedonija ne kontrolirana. Ja vas ne razumijem šta pričate, zaista. Da. Kako? Pa dobili ste nešto što ste mogli da sanjate. A što? Dobili ste ime Severna Makedonija. To niste, ja sam se čudio da, pa to je najveći uspeh. Svako ko je učestvovao u tome. 130 državi u svijetu ne prizna kao Republika Makedonija. Sad ću da vas priznam. Slučitelno i Amerika ne prizna 2004. godina kako Republika Makedonija. Pa kako da vas prizna? Ne prizna kao Republika Makedonija. Pa nisu vas priznali? Ne prizna. Apsolutno. 2004. godina Branko Crvenkovski je predstavljala država, Ilinka Mitra. Pa nije mogo da vas prizna. Ne prizna. 130 državi u svijetu ne prizna kao Republika Makedonija. I ne nekoj golim umešnost vi da je prodajete Republika Makedonija. Jeste priznati sad? A što smo dobili neko Severno Makedonija? Dobili ste ništa. A kako ste trebali da se zovete? A niste mogli da zadržite ime? A vidite, ni vi, ni jas ne odlučujemo kako treba se ikam. Imaš referendum, da to je referendum građanite na Makedonija, se proiznesu deka ne saka da se smijeni imето na državata. Ne uspešen referendum. Ime nešto što nije vaše. A čivo je? Pa grčko. A kako može da je grčko? Pa kako lepo, tako lepo. Pa to isti čovjek otide tamo, je uništi Atina, je uništi Teba, Demosten praveše Filipiki protiv Aleksandra. Severni Makedonac. Ne, ma vidite, vi možete da zborite što sakate. Dobro. Možete imati odredeni motivi da zborite što sakate. Mogu ja da vam poklonim nešto? Ovo je car Dušan je vaš. Nije on Srbin uopšte. Nego ni sakame. Pa to je samo jedinstvena svjetla točka u istoriji. Vi ništa drugo nemate. A prodavate prikazne tuga na balkonu, koje se nemate nije na svetla točka. Ali imamo malo više od vas i čutimo. Pa ne znam, nije Gujem Aleksandar Makedonski. Najveća stvar je mogla da vam se desi, to je da vam je neko završio to. I ja sam tu apsolutno oduševljen, jer želim svoje braće u Makedoniji da se stabilizuje situacija, želim dobro. Daj Bože i vas da vi date jedan zajev. Kako? Daj Bože i vas da vi date jedan zajev, sve da vi reši. Da vi nama date zajev? Da, sve da vi reši, da vi se pojavi vas jedan zajev i sve da vi reši. Da nemate Kosovo, da nemate Vojvodina, da nemate Sandžak, da nemate istorija, da nemate car Dušan, da nemate romanci. Mi smo to dobili sve, bez zajeva. Ivo беше приказната кој е рускиот Джордж Сорос. Всушност, почитани гледачи, сакавме да ја покажеме дека големите држави, големите империи, големите тајни служби функционираат на слични принципи. Некои се попринципиелни, некои се помалку принципиелни, во зависност од тоа како делуваат или какви односи имаат со одредена држава. Ние го анализиравме моделот на американците и моделот на Джордж Сорос, бидејќи бевме притиснати да го смениме нашето име. Настрана ги остававме русите и нивниот Джордж Сорос. Во оваа емисија го анализираме рускиот Джордж Сорос. На тој начин сакаме да направиме одредена равнотежа. Вие да ги имате информациите и за едната и за другата страна. Зошто? Бидејќи ви имате право да знаете вистината. Ресме, например, руски линкови и руски релации, кај еден поголем дел на таа бизнис и политичка елита во Хрватска, значи уште во времето пред да биде распадната СФР Југославија, тие руски линкови или советски линкови се наоѓаат во одредена комуникација со тие усташки организации или организации во диаспората,
na hrvatsko opštество, tije se naođuti v odredeni linkovi na hrvatske tajne službi, Manolić, Kopinić, Stjepan Mesić i tako natamo. Ova naftena oligarhija komunicira sa Moskva. Miša Broz беше ambasador u Moskva, sinotno Josip Broz Tito, Vanja Špiljak, isto ima odlična komunikacija sa Moskva. Gregorić, koji go posočivte kao tuti kapi na cijelo to društvo, isto ima raboteno preko Astra sa Moskva. Znači, tije linije na Moskvi i na Rusija se eklatantni ko stano zbor za Hrvatska, iako si te smetavme Hrvatska neka je prozapadna, neli? Za razlika od ovih drugih, od južan del na poranešna Safra Jugoslavija. Točno, u pravu ste. Dakle, Hrvatska nominalno slovi kao prozapadna, a s druge strane i 90-ih imate možda najbolji primjer da je hrvatsko državljanstvo i to na različita 3 identiteta dobio poznati ruski mafijaš Semjon Mogiljević koji je kasnije uhapšen u Moskvi. Interesantno, kad je bio uhapšen u Moskvi, uhapšen je sa hrvatskom putovnicom, sa hrvatskim dokumentima. Njemu su nesporno, dakle, dokumente izdali, Franjo Gregurić je izdao nalog kao tadašnji premijer da mu se izdaju dokumenti, o tome je svjedočio bivši pomoćnik ministra unutarnjih poslova Vjeko Brajević, kojeg su mnogi optuživali da je izdao te dokumente, međutim on je rekao ne, nalog je došao od premijera, premijer ima te zakonske ovlasti da nekom da državljanstvo i mi smo morali izdati državljanstvo. To je možda najbolji primjer tih veza Zagreba i Moskve, koje sežu, dobro ste rekli, iz recimo drugog dijela socijalističkog vremena. Franjo Gregurić je bio direktor Astre u Moskvi, svi ovi likovi koje ste nabrojali su bili u Moskvi nekakvi dužnosnici ili predstavnici firmi iz bivše Jugoslavije. I taj kontinuitet se sasvim sigurno zadržao, jer evo vam jedan najnoviji primjer, kada se raspala Hypo banka kao glavna, recimo, veš mašina za pranje novca te prljave ekipe, najednom se pojavljuje Sberbanka ruska, čiji su klijenti isti klijenti koji su bili klijenti Hypo grupe i koja u Hrvatskoj otprilike plasira iznos novca koji je nestao preko Hypo grupe. Jedan od najvećih kredita ruske Sberbanke u Hrvatskoj je prije par godina kredit Ivici Todoriću za njegove poslovne operacije. Agrokor, ova korporacija Ivica Todorić, koji je prisutan sekade po Balkanu, включително и во Република Македонија. Од таа банка всушност почнува целата таа афера. Вие отварате таа афера и подоцна на фонот на таа афера, или со таа жестока реакција околу таа афера, мора оставка се поднеси Иво Санадер. Da, Sanader je upravo zbog afere Hypo podnio ostavku, dakle i on je i ovog trenutka optužen za aferu Hypo. Bio je osuđen pa je sud ukinuo tu presudu i vratio u ponovni postupak. Radi se zapravo o dokazima koji dokazuju kako je elita iz Hrvatske izvukla 47,7 milijardi eura državnih, uglavnom državnih sredstava ili sredstava državnih firmi na tajne račune u inozemstvo, a taj novac je na kraju završio sredinom 90-ih kod Hypo grupe i onda je kasnije plasiran kroz cijelu bivšu Jugoslaviju u raznim financijskim operacijama, bankarskim operacijama. Todorić je tim novcem kupovao firme po Bosni, Srbiji, pa Makedoniji. Konzum grupa ova, što je tako, Sinđir i Crnoj Gori. Golemi prodavnici, tako na tomu. Prisutene u Skopje, kad nas prisutene u Strumica. Tako je, da. Fond od Gorčakov. 2 rečenice, može li za fond? Počnavme njodi razgovor. Legitiman fond Ruske federacije koji finansira ruske projekte, finansira tu prorusku varijantu i učestvuje u stvaranju jedne tog psihološko-propagandnog rata, zapravo okretanje slike, što je, pazite, legitimno, ali legitimno da mi to i prepoznamo. Znači oni finansiraju sve što je vezano za Rusiju, ruski uticaj itd. Od 2016. je Fratkov načelo на ФСБ или главната руска разузнавачка служба, сега е на Ришкин. Се менува моделот на функционирање, има некои промени во моделот на функционирање, може ли да се насетат како безбедносен експерт? Oni imaju svoje klišeje, ništa se tu bitno nije promenilo od ohrane, čeke, NKVD-a, FSB-a, KGB-a, GRU-a i tako dalje. Oni imaju svi svoje modele, oni dobro rade, to su uigrane službe. Mi smo sad, otvorili su se arhivi
Ima li nešto interesno u ti arhivi? Kako nema. Ima recimo ruski agent Aleksandar Weissman se zvao. On se dovodi u vezu sa sarajevskim atentatom. 1914. Tako je, 1914. također. Onda imamo dosta vezano za hrvatsku udbu, kako su sarađivali zapravo ruske službe GRU. Onda imamo za Acu Vasiljevića, koji je Aca Vasilev zapravo, ruski agent, bio načelnik našeg ovoga GRU-a, načelnik KOS-a, pazite, komando o Kogovima. Aca Vasiljević. On je Vasilev, on je Vasiljević, ali on Vasilev i on je naredio, recimo, primjer, daću vam jedan najbrutalniji primjer za Acu Vasiljevića, on je lično naredio da se 1991. godine digne u vazduh jevrejsko groblje i opština u Zagrebu, jer je zapravo jedan od grobova pod drugim imenom bio grob majke Madeleine Albright. Pa šta mislite kakvu je on štetu nama napravio? Koliko ljudskih života je zbog Ace Vasiljevića otišlo? To je prvo na operaciju Opera, pa ona to je operacija Labrador, pa ona operacija negdje na snimanje, na kupovanje u arhivama piše da on to naredio. Na kupovanje na oružje za sve, pa to Rusi, sve su Rusi, jel shvatate vi? Pa sve to ruska priča. Evo, to vam je dokaz. Operacija Labrador je dokaz, jer ruski špijuni u Zagrebu, otkriveni kompletno, a ruski špijuni u Beogradu ih ne hapse. Vam jasno? Kako vam to nije bolo oko? Mi smo sve imali ovdje, znači i u Operi i Labradoru kompletno oružje, Martin Špegelj, sve, ali ko da ih hapsi kad je vrh srpske službe su ruski špijuni, ruski agenti, ne hapse ruske agente tamo. Evo, tome se radi. I oni uvode Jugoslaviju u rat. Mi je spomenut Aca Vasiljević. Vasilev, molim vas. Vasilev. Zločinac, on bi trebao da Jedan od njegovite najbliski sorabotnici je Tumanov, generalot Tumanov, koje su poteklo od Strumica, koji žive u Belgradu. Znam ko je. Imate li neku informaciju? Pa šta, kakvu informaciju mogu da imam čovjeka koji je u neži Ace Vasileva? Ima li nova vojna na Balkanot? Ima li vojna u Kosovo? Ne, to se neće desiti. Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Здравје Боже, ние се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатна вечер Македонија, каде и да си.